DJ MTR. Assalamu alaikum Akbalbağı başında. Anadolu жерінің тұшында ұлықтың жүзі келечек, енелер бейген келечек, қадырлы қырғыз халқым. Ынтымақ менен билигип, қалаға келген шашылып, достықты ұтқан қыз деп, менен жашоо жаңыртып, амансызбы қалайық. Емесе сіздердің қол чабыңыздарменен biz бұл жаққа достық тобынан шығармашыл өрнөсіне жол алған ұлан қыздарды шақырып Жолу қоштық қолдап тұрады. Ады Алманатов, сіздерді қоштауыңыздарменен сахнаға келмекші. Қолдап қоштық тұрады. Dilkumar Joldoşov. Гүлзина Мамаева. Bilekeyeva Dinara. Бурмаев Турдукулова. Olcanlar. Bazarbay Kodamara. İyi şu cebe olacak. Жанара Туарова. Anara Turдалиева. Венера Демиралиева. Буру Азимбаева. Эдин Маматов. Шандра. Майрамдарда çağırıyoruz. Akıl Nurmetov. Murat Davruşov. Эдин Нурметовты кайрадан чакырып алсак, сахнага кол чабуулар. Эдин Маматов. Ошондой эле Жанибек Алыкулов Олжалар. Жана Тофон Юсуфалиевди чакырып алабыз. Ошондой эле Батан Юсуфалиев. Жана Айжан Курдалиева.
Ошондо менен катарында биздин бүгүнкү өзгөчө кол чабуулар менен чакырып алчу коногубуз Достук эстрадалык тоонун көркөм жетекчиси Мыктар Кырбашев. Dostluk topluluğunun bugünkü kuramı Dostluk Estradalık topluluğuna Gelizler, Dostluk topluluğunun hazırlığı kuramı sizlerden kol çabınızlardan. Çakırıp aldık. Elbette sizlerin hoşlanmaları benim. Alıklısı gezekli bu konsepti açıp veriyor için. Süzat Rayonlu Memleketlik Administrasyasının hakiminin orunbasarı Asılkan Cumali'nin sırtına çakırmakçıyız. Gelimizden, Kırgızlı'da, Ayrıca Korkça, Oturaylı'da Aydörü, Kazaklar'da şapalat da bulup biz şapalat da ilgili sizden şanlı olacağımızda. Gelimizden, Ayrıca da başlasak, uzunluğu şanlı hareket olup, Kol çabalar da oynayacak şu yüzden. Şapalar çekildi kol çabalar. Dostluk эстрадалык тообуздун менен өзүбүздөргө белгилүү болгондой 38 жылдыгын белгилеп мына ушул жерге күйөөмандар келип отурасыздар. Эң биринчиден мен ушул Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын атынан биздин ушул достук эстрадалык тобуна мына 78-74 жылдан бери өзү узун өмүр жашап мына ушул күнгө чейин келип азыр эле ушул жерде мына биздин алып айтып кеткендей бири Баткенде, бири Ташкентте, бири Бишкекте, бири ар жерде жүрсө дагы мына кийинки муундар ушул достук эстрадалык тобун улап биздин чыгармачылык инсандарыбыз баары ушул эл үчүн кызмат кылышып өздөрүнүн чыгармачылык ийгиликтерин тартуулап келатышат. Ошондуктан эң биринчиден сиздерге ушул администрациясынын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетким келет көрөрмандар. Баягы өзүнүн элин сыйламаган, өзүнүн жерин сыйламаган адамдар алдыга кетпейт деген чоң бир үмүт тилектебиз. Мына сиздер өзүбүздүн биздин чыгармачылык инсандарыбызды колдоп баарыңыздар ушул жерге жата турмак мекен ишканалардан, айылдардан өзүбүздүн чыгармачылык инсандарды колдоп келип отурганыңыздарга сиздерге чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Belgili bir kança oyuncular öz kucağından çıkarıp geldi. Andresi alanın başından başladı sizlerge. Yalabancakı belgili Bilkumar Koldoşlarının karşısında kırınan başlat verirse kol çabuğu yana koldoların aslında. Barıklarımızı Bilkumar başka elde sendey çok çıkar. Dostluktan elge tanılır, dostluktan ençin bar çıkar. Doğurdun doldun ırcısı, dolulmaz kalıp ırsınar. Kol çabuğlar gelip Bilkumar çok çıkar. Чоң рахмат, анемесе ушул ушундай деңгээлге жеткениңизге ушул Муктар агага ушул башкы бийик таазим кылам, чоң рахмат айтам. Ушул кичинебизден бери ушул октябрь айылдык маданият үйүнүн сахнасынан өсүп чоңоюп азыркы маалда ушул Жалал областык Токтосундун Бек атындагы филармонияда иштеп жатамын. Анемесе азыр сиздер үчүн бүгүнкү достук тобунун 38 жылдык майрамына sözü Sabırcan Joldoşov'da atamın al emin oğlanın Muhtar Kırbaşov'ın Mayram bugün degen çağırmasından bireyin kol çalıp gönül oturmuzlar.
Эже кетпесеңиз да келсеңиз. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул сахнада 92-жылы эстрадалык конкурстар болгондо Алтынай Көчөрова билесиңер кандай реклама болгон. Ушул кыз келет деп залдын ичин толуп, ушул кыз сахнага чыкканда эле ырдатпай толкундатып тондон чыгарып келген. Ошол тондон чыкканы конкурста азыркыга чейин эсимде деп айтып келет. Чоң рахмат. Мадумар Чалдын келини Мукамду ырчы эмдиге. Сендеги талантсыз койдон меники эмес элдике. Дооронова Чынара Досултан эмес кимдике. Келиңдер болча шамду тосо алалы. Чынара Дооронова. Ошол достук группасында эмгеги зор. Чоң рахмат. Жалабат суусу кайнаган, жаңағы жерге жайнаган. Аргенде үндү кыздары эл алдында ырдаган дегендей, Жалабатта өсүп, Жалабатта өзүнүн чыгармачылык чөйрөсүн ушул достуктан баштаган дагы бир эжекебиз бар. Белгиде жалпы достор командасындагы ырчылар бир кол чапкыр коюлду. Достуктун кызы Анара күн салдың эле сахнадан насыйпатты соскондо укчелеп моокун бир кана. Ырдатып үйдө жүргөндүр жупайым жетип бактыма демекчи Анара Турдалиеваны конокко чакырып алалы, кол коштолор менен. Oh,
Сиздердин кол чабуулдар менен Кыргызстанда 2 фольклорлук топ болсо Аяз атынан куралган. Анын бири Сузак районунан куралган Аяз ат фольклорлук тобу. Ол жак баштап козголат. Сахнанын көркү биздин Алтынтай болгон апаларда. Çorumlar, aramızda eğitim degen falan, eğitim degen bölüm. Bir şartlı olacak olduğundan sonra. Oğlumuz kapalar. Sizin Алтынтай болгон энелерибизге чоң рахмат дейли дагы мындан кийинки иштерине билим каалайлы. Кезектеги чыга турган кызыбыз дагы кыргызыбыздын Кымчабек кыздарынын сулуу кыздарынын бири десек болот. Анын аты Динара. Динара десек ал Динара Акулова деп ойлобоңуздар. Ал Динара биздин Жалал-Абадтын Сузактын сулуу кыздарынын бири. Ошондой эле өрчө ай чырайлуу айылдарыбыздын бири. Şunu var canım.
Алда болуп бир жолдол сайраган элең таң булбул. Азыр банкир бурулган, эсептеп калган акча пул. Достуктан кескен сушоосун дастыктан салам дал ошол. Азыр күндө Жалал Абад шаарындагы KCB банкында өсүрүүгө кетип жаткан Бурулай Асымбаеваны сахнага чакырабыз. Кол жаап кызуу тосуп алабыз. Көптөгөн мырзалар, бир бурулдукту чайнаккан биздин Бурулай сулуубуз сиздерден кол жаабыздар. Бул кыздарыбыздагы кыргыздын белгилүү бурчуларын катары толуктап келишет ушул күнгө чейин. Анда эмесе бир дагы кыз эмес, эки дагы эмес, 3 кызыбызды жалпысынан чогуу сахнага чакырып алалы. Трионун аткарышында Гүлзина Мамаева, Бекмамат Жолдошева, Динара Тилегеева, достук кыздар Олону Гүлзина Мамаева атанды. Сөзү Садыр Жолдошев.
Маматов биздин ырчедил, ышкысын арнап музага, ырынан туруп чеп сепил, дүбүктү салган кишине достук чындап себепкер. Эдил Маматов достор. Эдилдин чыгышына чындап достук болуу себепкер. Эдил Маматов. Кадырман боштор болжоңуздар. Бүлгү өмүрдүн мүлкү. Кыргыз Республикасында жалпы эле кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал болгон. Шорпо деген ат менен таанылган Жадыбек Алыкуловду чакырып алабыз. Таң саган сүйүп, шорпону тааңды тамак боштогу. Шорподон жана бул күндө шоулуга өткөн болжолу. Жаныбек Кудур куттуктайт, достуктан чыккан достору. Назарыңыздарда Жаныбек Алыкулов. Biz Kırgız elinde dünyada birinci orunda durarız. Evde olacak Manas yapılacak. Biz dünyada birinci orunda durarız. Yalpılık olacak. Irımız tapında ya yıkan baba salı bacağım başlarını tanısın. Biz dünyada gök yaktan birinci orunda durarız. Manas olacaklarda bakalım bir Amerikanız. Biz aeroportta Amerika'da var. Yetişmek durmasın. Sen de bayram koydun, ben de bayram koydum. Şu mesele olunca aracık Kırgız'ın belleşti.
Ona da şart koydu. Artık Marienberg'in koydu. Birden çekeye çekmek böyle bırakır. Makul şakmak oldu söylerler. Bizim işimiz bekar. Amerikan başbakanı. Bir. Amerikan süzgünü. Yedi. Kaç süzgünü gördüm. 3. Kızımın doğumunu 4. Hayatımın doğumunu 5. Ben doğumunu 6. Güzel. Evet. Geçip koyarsınız. Ben sana tamam çizdi. Dil çıkışlar aldı. Marienberg açar. Ben sana Marienberg'in birinci ricarını açar. Gerek olsa balarla bir yana kaçaklar. Tezelerimizin sıkıntımızda bilemem bala erkekli sanalar da şansıdan geçip olsa. Ama ilahlarda oldan insan sıkleştirir istersin. Nomun bir tarafı böyle. Kırızaylar. Ben Maya Bray'ın bir şeyleri canlılardan bizde bir işine yaparım. Birinci günü her işine yapacağım. Madaniyatın bahçelerinin günü. Üçüncü ayağımın net kullanılan Marienberg'den gösteri çeken komutosu var. İlk Marienberg'den kurup madaniyat tutuldu. Bilsen Türkiye'den birleşik olup dün döndü. Amerikan sesi okula bıraktı. Öyle bir Amerikan. Bizde de şu bundan arasında bütün gün 5 yılda böyle bir bakmışlar bunu. Geçtiler bu okul arasında görüyorlar bunu. Sevgililer bu okul arasında görüyorlar. İkinci günü komşular bir daha şunda falan tutar bunu. Komşular bir kere paylaştı bilgisayar bir işler falan. İkinci günü gazetenin masanın üstüne hatta bakmakta orada sana kumana açtı. Bizden Akkan'ın ortasında dostluğu sattap duruyor. Dostluk ansamının bağları. Çok rahmet sunuyorlar. Gelinler Aycan Kudaliman. Bişkekşar'dan geldi sizler için Aycan. Kol çalılarını. Şuradan. Ona şu derdi kol çalılarını. Aşkımdan bir sana
Sirin alıp sürgün anamız var. Akjol Kılcır kanalımızı bulacak çakırınız. Geliniz. Kol çağırınız. Rahmet. Hayvanı
oynadık. Dostluk eken tanızalap özünün ergende ünü menen Kırgız elinde aytılgan atın barda jeri tanı, atan barda eri tanı degендей, Kokşu Kazakistan, Россия, Özbekistan elindagi ünü menen tanıp kelgen Грузина Ромаева kızımızды surolar boyunca çakırıyoruz. Mutfak ünlü Грузина музыка жазуу учурунда азыркыдан көбүнчө арзыбайт сага кыйынга. Ыргалдын колу достуктан ыргалдык экен сынында. Келиңдер кол чапкызуу тозалады. Грузина Ромаева. Düzböldü Akbap dediğinde sünkürü boyunca karşıladı. Çoğraklar, kolçağlar. Учурдан пайдаланып мен ушул даражага, ушул ыйык сахнага эл алдына алып чыгып жүргөн мен агайым Муктар Кырбашев агайга терең ыраазычылыгымды билдирip кетким келет. Анткени бир Кыргызстанда эмес, чет жактарга чейин талантымды аз да болсо тартып алып келип отурам. Бул да болсо агайымдын салымы, тарбиясынан чоң деп эсептейм. Андыктан үй бүлөлүк бакыт, терең чыгармачылык ийгилик каалайм. Эч качан достуктун биздин катарыбызды кемитпестен көптөгөн таланттарды уясынан учура берсин дегим келет. Дагы болсо сиздер үчүн жанырдын бете чары Анарбай Райымхан агайыбыздын "Сен аны сезген жоксуң". Başladı günler destek
Жаңадан түзген Арылған группасы. Алдыңыздар қатты соңыңыздар Арылған тобы. Мынакей жаңадан түзілген Арылған тобы сіздер үшін жаңы үн менен жакшынакай чыгаргандар болмакчы. Güzel
Düştü
Жалпымыздарга үзгөлүк, тынччылык, бакубатчылык жана дырыстык кешип калайык. Ар дайым биз менен болуңуздар демекчибиз. Çok rahmat, ardayım uşunday aktifli katışıp, bayramlık manayda daima yüz görüşüldü. Alimin dostluk da sizler için tübet hizmet